Assalamualaikum. Beşinci kurs. Sırf bölümü başkanı ortada olan yeterince maaşları memleketler seslerinde Mustafa Fasıl düşünüyor. Sorulardan istediği gibi mesela bıraktığı bir ifade sağlamak oldu. Mesela Üniversiteden ekipten gelen hangisinin var ya maslahatları vardı. Yani şimdi ben istediğim yollanma. Ben söyleyeyim, sorun katılım diskonsiyonu istersen malumat verelim. Bir de belediğiniz yeni aslında fabrikanın yapıyor. Avrupa Birliği'nde ilk ekonomik makrofonu. Sonra şimdi yılda bölümümüz kırmızı ayda bilgisini ayda dediğimiz jestleri olduğunu satan ilanların vermek, jestlerin olduğunu kim kalecinde yapıp sistem vermek. Yani sonunda size de yeni bir kod sorularını böyle hava kampüsümüz. Halat kampüsümüz. Halat dediğimiz alanın montajlarını yapıyoruz. Montajları yapıyorlar. Montajı şöyle bir materyal montajı. Materyal montajı, sosyal bilgileri minik bir olanı. Sonra bölümümüz sorunu. Kendi memleketi gazetesinde makro ekonomik konuşacak kişiye makro benim 5 yıl önce benim dağılma işte son işi makro ekonomik konuşacak kişiye makro ekonomik konuşacak kişiye az bir fotoğrafı ekonomik olarak kural boşluk deniliyor. Ekonomik kural boşluk İngilizce, business ortağların bundan da yaklaştıral. Milli medeniyetimiz için diye kolaylı dünya ekonomik integrasyon dünya ekonomik alım belirlilikten derecesi yukarılar koşacak bu vazifeler memleketlerin iske asırlardan iske asır. Makroekonomik siyaset makroekonomik siyaset neticeli ama ilmi jattan çıkaranlarla hem de real vakyalıkta insan al bu kıyırım hatırlamak neyin bayrağız. İnflasyon tuvalı mesela taktik salonu memleketin ücretin yetiştiricilerinin memleketin ücretin yetiştirici ücretin belirlenen normalardan tümü derecede bol temeli Respublikamızda жүргізіліп жатырған макроэкономикалық саясаттың нәтижелерін беріп қоймастан экономикаға кіргізіліп жатырған инвестициялар көлемінің жоғарылауы, товарлар қызметтердің жетіспеуі кеңейту hem de real daramaların жоғарылатудың ахметі шарты болып есептелінеді. Сіздердің келешектегі уәзifeniz сол. Халықтың реал минефасын жоғары, дараматын жоғарылату. Ол біз бұған. Сондықтан да мемлекеттің басшысы экономика тарауында алдымызда тұрған уәзifалар жақтында біріншіден біз макроэкономикалық тұрақтылықты hem жоғары экономикалық өсуді тәмінлеуіміз шарт деп айтады. Макроэкономикалық жоғары экономикалық өсуді дәстүр инфляцияны тәртіпке салмастан макроэкономикалық тұрақтылыққа ерісу мүмкін емес. İnflasyon tepkisi alması ama ekonomik kuraklık yüzde %10'ümüz. Dünya tecrübesine terin ürün, halkaralık ekspertizlerden ürün arkalık, monetar siyasatta jetsiz turu, hem bakan turaklığın temeli konsepsiyasının işleyip şahı mümkün. Senin gibi doktordan sınavınızı tanıyın. İşliyorsunuz. Devletin sorularının işini dediğimiz ekonomik kuraklık oluşu
Ekonomik turak. Birinci жетекші тараулардың тікелей байланысы. Жетекші тараулар. Қайсы тарауда жоғары құнға ие, қайсы тарауда жоғары құнға ие бөлім жестірілсе, біз сол тарауда бірінші кезекте қолдап қуаттаймыз. Соның үшін экономикалық рауаждану қатаң, күні берілген тараулар рауаждану стратегиясын жарату һәм іске асыруымыз тиіс деп атап өтті. Қазіргі уақытта дүние базарының конъюнктурасы keskin өзгеріп, глобализация жағдайында бәсекеге үлесу барған сайын күшейеді. Сондай құрамалы жағдайда мемлекетіміздің тұрақтылығы һәм жедел пәтерлеріне арналған үшін абсолют жаңаша ұсыныс принциптер жарату һәм іске асыру үлкен ахметке ие. Ертең уақытында, осы уақытында стратегия түсіру болуы мүмкін. Өзбекстан Республикасының 2022-2026 жылдарда мөлшерленген жаңа Өзбекстан рауаждану стратегиясында milli ekonomikanın şekilde rivojlandırılması, milli ekonomik şekilde rivojlandırılması, liberallaştırıldığı ilk rahmetli meseleleri çeşitli anı vazifalarını belirtip, bu tarafta ülkenin rahmeti iyi olur. Bunda İkarda memleketimizde makroekonomik тұрақтылықты bundan dolayı bir gün жоғары экономикалық өсімді сақтап қалу, құрамалық өзгерістерді тереңдету, milli экономиканың жетекші тармақтарын модернизациялау һәм диверсификациялау арқылы оның бәсекеге шыдамын жоғарылатуға ерекшеден іледі. Ана İmtiyazların derecesi mantığı tabanın hizmetlerin tutumu, bakaların degende tarifler özgürlüğün bakalım metodikasını жетістіру назарда tutulmakta. Naқты süt görünüşte tabar һәм hizmetler satуда жасалма жоғары бағаны орнатқаны үшін жауапкершіліктің енгізілуі ішкі базарда бағаның қалыптасуын басқаруда базар механизмдерін енгізу имканиеті бар. Бұнда өнімдер жұмыс һәм қызмет беретін бағалардың декларация тәртібін басқарып қысқарту жобасыға Ondan bir şeyleri toplayabileceğimiz iyi жақсы sorular oluyor. Makroekonomik teorinin iki konusu üzerine bölünген parçalar. Makroekonomikada iki teori. Birinci pozitif makroekonomika, ikinci makroekonomika. Pozitif makroekonomika, real ekonomikal hadiselerde, real ekonomik bulatın bayranslarını yürüdü. Pozitif makroekonomika, real ekonomikal hadiselerde bulatın bayranslarını yürüdü. Normatif makroekonomika olsa, kayısı жағдайларда hareket, yamasa hareketin mahrum, yamasa mahrum imiz. Үй қожалықтары, firmalar, memleket, sırf dünya, makroekonomik subyektleri болып hesaplanır. Bu subyektler arasında memleketin rolü baslı mesele olup kalmak. Negatif bir istediğimiz gençler, gençler, bazar sisteması, mekanizmin, ekonomik turaklı gözümün temeliyle berkamat kaydımız, hem memleketin ekonomik ağırlığı zararlı bir hesaplasa, ekonomik teorinin klasik mektebin yönetici bunda ağırlığa karşı fikir verilir.
Juda kuramalı sistema hesaplangan milliy ekonomikani izzetli o'zini tez usullarını foydalanuvdan talep eder. Ko'plagan fikrlarda minglagan ko'rsatkichlarda o'z oldidan o'rganib chiqib, minglagan ko'rsatkichlar analiz. Analiz deganimiz qaraganda berilgan obyektning ko'rsatkichlari tuziladi. Berilgan obyektning ko'rsatkichlari tuziladi. Ko'plagan Sol sebepten makroekonomik fənin agregatın ülkeliliği faydalanılan tekrarlardan izlediği usulanır. Makroekonomik agregatlar denilir. Agregatlaştırı diyeceğimiz. Yani bir neçe ekonomik koşullarda, bir neçe ekonomik koşul hem kategoriyalarda birden bir makroekonomik koşul işlemesi kategoriyalarda ulmalaştırıp birleştirip ulmalaştırıp arkalı milli ekonomikadaki makroekonomik prosesleri öğrenme mümkünlüğü paylaşıyor. Yani koşullarda agregat koşulların yardımıyla mınlarla ayakçı pazarlardan memleketin birden bir pazarlarını öğrenmiş olmalı. Makroekonomik analiz prosesinde ayrıca tovarlar ham hizmetlerin bahası, ularga olan talep, ham ular sunu ko'lamlari emas, ular sunu ko'lami agregatli ko'rsatkichlardan hisoblangan, agregatli ko'rsatkichlar hisoblangan bahalarning o'rtacha darajasi ulug'malik talab ham ulug'malik usunuz, ulug'malik talab ham ulug'malik usun ko'rsatkichlaridan foydalaniladi. Yine ben öğretmenlerim, memleket obligatsiyalar boyunca prosent stavkaları, oraylık bankin hesap stavkası, kommersial banklerin kreditleri için belirlenen prosent stavkası, siyasi kapital için to'lem stavkaları, ulamalaştırıp onların ortacha miqdori bazarning prosent stavkası deb qo'llaniladi. Ham makroekonomik analiz prosesinde shunday agregat ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Makroekonomik analizde tekrar izletiyor usulü, makroekonomik proseslerin agregat ko'rsatkichlardan foydalanilgan turda ekonomik matematik modelleştiruvdan iborat. Makroekonomik modeller ekonomik ko'rsatkichlar ham proseslar o'rtasida miqdorlar sebep ham aqlik baylanışlarda, matematik formulalar, grafik hamsılmalar ko'rinishida shakillantiradi. Yukarıda aytılgan modellerden bariq mamlakatlarning ekonomik analizlariga qo'llaniladi. Biroq ularda keltirilgan emprik koeffitsiyentlar ham har xil ekonomik ko'rsatkichlarning o'zaro baylanishning o'zgarishiga bir mamlakatga ikkinchisidan farq berib mumkin. Har qanday makroekonomik modelde bu qanchama ahvol yamasa turamalı bo'lmasin, belgili bir darajada жағдайды жүзеге келтіреді. Мәселен, макроэкономик анализ дәуірінде milliy ekonomika ayrim жағдайда жабық система, яғни сыртқы экономикалық байланыс болмаған жабық экономика деп есептеледі. Haqiqatda bo'lsa ba'zi mamlakatlar sirtqi dunyoning ekonomik байланыстарға ие. Яғни ашық экономикалық ие. Her bir model ekonomik hadise hem presesi ortasında baynansı toz kan almak. Soğan karamasına makroekonomik modellerden faydalanıp en ahmiyetli ekonomik nizamlar tanıklığı, kabullanılan her ekonomik kararların kod varyantı neticelerin anıklığı alınıp makroekonomik siyasatın her xil bağlarların muhafazalı imkan yaratır. Makroekonomik modellerde sırttan belirlenen, yani modelde hayatında kabullanılan egzogen özgürlükler hem de modelde şişu neticesinde tablanın işki endogen
İşte endogen özgürlükler birbirine ajratıladi. Bir modülde egzogende hesaplanan özgürlükçe ko'rsatkich ikkinchi modul uchun endogen bo'lib hisoblanishi mumkin. Makroekonomik ko'rsatkichlar eksogen ham endogen o'zgarishga bo'linib qolmasdan rezervlarda xarakterlovchi ham aqmlarda xarakterlovchi o'ndiruvchilarga ajratiladi. Birinchi to'plam ko'rsatkichlari izlanib belgili bir vaqtda жағдайын bildiradi. Bularga kapital menin kurallarının derecesi, жұмыссыздық derecesi, memleketin қаржы сияқты көрсеткіштері мысал болады. Ал екінші топ көрсеткіштері белгілі бір дәуір аралығында экономикалық процестер характерлейді. Бұларға жыл дамымында жетістірілген жалпы ішкі өнімнің мөлшері, тұтыну, инвестиция шығарған мөлшері, inflasyon derecesi siyahlar ko'rsatkichlar misol bo'la oladi. Aqmlar belgili bir vaqt ichida resurslarning o'zgaruvi paydo etadi. Masalan, yil davomida investitsiyalar, ekonomikada to'plangan kapitalning ko'lami, o'z кезегінде minnetin kapital mening qurollarning derecesinin o'zgaruviga sebepchi bo'ladi. Her qanday ekonomik sistemada tovarlar ham hizmetlerin tekrar yetiştirilib, bulunmalı prosesin resurslari, tovar ham hizmetler daramatlar hamda shiqlarning davrlik aylanışı, modeli ko'rinishini ishlash mumkin. Bu aktual model makroekonomik analizning tegarligi tek jeki mülkке tayangan, yani memleketke katnaşmagan, memleket katman. Жалпы ekonomika bunday davrlik aylanish firmalar ham uy xo'jaligi o'rtasida ishga asirladi. Memleket üyesi olmagan javab ekonomikada umuman talap, umuman tushunishdim, o'zaro teng bo'luvi, firmalar umuman satuv yamasın, umuman o'ndirishning ko'lami, uy xo'jaligining umuman daromadlarına teng bo'luvi ko'rinishida yuz berdi. Bunday ko'rsatkichlar o'rtasida tenglikning buzuvi, o'ndirishning ko'maygigi, inflyatsiyaning jumlatsiz darajasida yuqoriligi nasibasi bo'ladi. Memleketin aralası ikinci olan ekonomikada bu model biraz kuramalı politik iyi olur. Bunda ekonomikada resurslar, tovarlar, memleket özümüz ekonomik siyasatın qanday keyin kuramalı жағдайда іске асырылу керек екенligin жақсы түсінеді. Соның үшін makroekonomik тұрақтылықты тәмінлеуде өзінің ақпарат ilacları, mexanizmini пайдалану meselesi baslı vasıflar belirinde saklanıp kalardı. Uluma altta sallardı. Milli ekonomik analizlerinde kullanılan çıkarım projesinde memleketin ekonomik raporlarının analizi, memleketin ekonomik analizi, milli ekonomik raporlarından maşalar tanımlalı, hem de bunun raporlarının oluşan ilaçlar işlevşi için bir ekonomik projeslerden faydalanıyor. Hükümet statistik malumatlarını raporlarının derecesini
monitoring işlemi hem ekonomik siyasat kalkülüsü maksadıyla faydalanır. Yani statistik malumatlarda metodumuz Allianz kalıcı var statistika o'zi vaqt muddatini olib startda mamlakat statusda mamlakatlarning statistika mamlakat to'g'risida ilm ham ma'lumotlarning ishini mamlakat to'g'risida ilm ma'lumotlarning ishini ayrim firmalarning xizmatini baholovda qo'llaniladigan ko'rsatkichlarning farqli turda bunday ko'rsatkich milliy ekonomikaning barcha subyektlarini baho beruv makroekonomik analiz o'tkazuv mamlakat ekonomikasini dunyo xo'jaligida basiga aniqlashga imkon beradi. Endi nega to'xtab o'tamiz? Bunday ko'rsatkichlar turida beriladi. Birinchi, jalpi ichki o'lim. Jalpi ichki o'lim. Ikkinchi, taza ichki o'lim. Taza ichki o'lim. Uchinchi, jalpi milliy daromad. Jalpi milliy daromad. Undan keyin taza milliy daromad, jeki daromad, jeki menshik daromad, tutunuv, to'plov ko'rsatkichlar ko'lami ham o'suv patladi. Endi kechirish 5-kursiz ekonomikani tugagandan makroekonomik ko'rsatkichlarni biznes kechiramiz. Makroekonomik ko'rsatkichlar makroekonomik 5 yil davomida shu haqida bilim olamiz. Bilimda olamiz. Agar ana tushgan so'rovlar ko'rsatkichlarga yozamiz, qo'yishni darajaga tushamiz. Ko'lami pattern. Birinchi ekonomikaning struktural qurami, ekonomikaning struktural qurami tuziladi. Ikkinchi mamlakatning eksport import ko'lami, mamlakatning eksport import ko'lami. Eksport import bo'yicha shu o'rin to'xtab o'tishimiz. Eksport jalpi ichki o'limdagi ulushi ham o'sib ketadi. Aytmoqchi, mamlakat eksport import ko'lamida qurami jalpi ichki o'limdagi ulushi ham o'sib ketadi. Uchinchi, resurslardan foydalanish natijasini aniqlovchi ko'rsatkichlar. Resurslardan foydalanish natijasini aniqlovchi ko'rsatkichlar. Onun için yönetimlerde onu kaydını dördüncü, memleket büdjetinin yetiştiriciliği, memleket büdjetinin yetiştiriciliği, defit, defiler, tutumu, bakalar indeksi, inflasyanın boyusu, ve жұмыстардың derecesi, ama жұмыстардың sanı, halkın жұмыс benim benlik derecesi, halkın жұмыс benim benlik derecesi. Dördüncü, halkın materyal baylıklar hem hizmetlerinin tutumu kölemi, bulanın topları, esnafının tümeni derecesi hem baskaları. Memleketin büdjetin kısıtlığı hem enflasyon ve siyahlı, ko'rsatkichlar umuman makroekonomik baha berildi qo'llanma. Baha berildi qo'llanma. Taza ish o'lim, jalpi milliy daromad, taza milliy daromad, jeki daromad, jeki milliy daromad so'rag'i to'xtaldi. Bunday ko'rsatkichlar ekonomikaning barcha subyektlarning harakatining natijasi ritmi aniqlanib, Ularda hesaplarda TİKAR'na milliy hesaplash sistemasi var. Milliy hesaplash sistemasi. Endi leksiya vaqtida sabaq berilganda milliy hesaplash sistemasini sizlarga kelishdik, biroq nega bor? Mester qisqartirib aytdi. Yetinga aytgan mester deymiz, milliy hesaplash sistemasi. Memleketlik buhalteriyaning vazifasini o'rnagan turda memleketlik buhalteriyaning vazifasini o'rnagan turda onun standartlarni kelishib makroekonomik ko'rsatkichlarni hisoblab mamlakat oraliq solishtiruvda ishga oshirishga imkon beradi. Memleketin ekonomik oyuncakları ürünü, onun sistemalı bakalı, yukarıda atıp götürgen barlık ko'rsatkichlardan faydalanış zarur olmasa bir tarafına hareket etsin, düşüş bir mümkün. Ulama işki o'lim tushungan, ama onun
hesapların çıkardığı şartları. Makroekonomik statistika ham analizni uzoq muddat davomida umuman milliy o'lim ham umuman ichki o'limning ko'rsatkichlarini tengi rivojlanib kelgan. Har yili agregat ko'rsatkichi mamlakatdagi ekonomikaning aktivlikning darajasini belgilasa ham kapital ham жұмысшы күші migratsiyasi sebepli ular o'zaro bir-biridan farqlanadi. Hozirgi vaqtda milliy hisoblash sistemasi qo'llanilgan bar mamlakatning umuman ichki o'lim ko'rsatkichi TIKARga makroekonomik ko'rsatkich ретінде tan olgan. Endi жалпы birinchi kurashimizda yetkichilik mamlakat аймағында belgili muddat davomida жеткізілген ақылы өнім ham xizmatlarning bozor bahosini umuman jinsi жалпы ішкі өнім ішкі деп аталуының себебі оның мемлекеттің резиденттері тарапынан жеткізілуі болып есептелінеді. Резидент дегенде тек мемлекеттің юридикалық һәм физикалық талаптарын түсінбей мемлекеттің талабы басқа мемлекеттің аймағында бір жылдан артық әрекет етсе сол мемлекеттің президенті деп аталады. Бір жылдан артық. Жалпы ішкі өнім, жалпы ішкі өнім үш түрлі usulüne hesaplanır. Üç tür. Birinci öndürüş kuşu, ikinci işçi olarak kuşu, üçüncü derleme kuşu. Üç usulüyle hesaplanan жалпы ішкі өнім көлемі статистикалық қателіктер жүзделгенде өл ара тең болуы тиіс. Сонымен бірге үш ұсулменен жалпы ішкі өнім көрсеткіші туралы өзіне сай талаптарға бағынып талап етіледі. Umuman ішкі өнімді hesapladığım TIKAR şartları төмендегілерді. Бірінші, ақырғы өнімдер қызметтерінің бағасын сөйлеудің. Ақырғы өнімдер қызметтерінің бағасын сөйлеудің. Екінші, базар бағаларында hesaplanған базар бағалар. Үшінші, tek harekette жылда жеткізілген жылда harekette жылда жеткізілген өнім қызметтерінің бағасын өз ішіне алады. Төртінші, таза финансылық бағасын өз ішіне алмайды. Ақырғы өнімдер һәм қызметлер дегенде, олардың өндіріс схемасы ішкі алмасу циклын келіп шыққан ақырғы тұтыну, тоқылау һәм экспорт үшін пайдаланатын бөлігі түсінеді. Ақырғы өнім мен қызметтерді жеткізуде жұмсалған аралық өнімдер һәм қызметтердің бағасы жалпы ішкі өнімге қосылмайды. Қосылған өнім һәм қызметтердің сату бағасы һәм оларды жеткізу үшін пайдаланған шикі зат материалдарды сатып алуға жұмсалған шығындардың ортасындағы fark arkalı anlayın. Öndür kısımda anlatılanlar. Жалпы ішкі өнімдердің көрсеткішінің структурасы һәм ондағы өзгерістер аналитик системде жүле ахметлер жұмақ береді.
Ha, benim 20 soru var mı kullanayım? Yeni Jalbaşı bölümünde şıllar boyunca hesaplı bu usul faydalan usulü bir batı vardı. Onda jalbaşı bölümünde hesaplı olsun, ahir bölümünde hesaplı çünkü var şıllar üzere bozulup şıllar. Bunda şıllar tümendeki gruplardan bölünüyor. Böyle şey. Büyük hocalıkların tutunuşlar, büyük hocalıkların tutunuşu, bunlar var. Uzak müddet faydalanılan tutumu buyumlarının satıp alımı, uzak müddet faydalanılan, yani tutumlar faydalanılan satıp alımı. İkinci, gündelikli faydalanılan tutumlar buyumlarının satıp alımı. Bunu üçüncü, tutumu hizmetlerini төлеуге. Және бір несіне тоқтап өтеміз. Лома ішкі жеке инвестиция шығады. Лома ішкі жеке инвестиция шығады. Bunda birinci, asfalt üstünlüğü maşinler satın alınır. İkinci, karxanalar, imaratlar, kommersial imaratlarda kurullar жұмсалған. Üçüncü, tovar izletlerinin ortasında kar kıyılması izletlerinin özgürlüğü. Bu toplar, шығынların жергілікті һәм орал басқару хакимияты органдары тарапынан карханалардың ақырғы бөлімдері һәм ресурстарын сатып алу шығындарының кіргіздері. Бірақ осы жерде атап өту керек, бұндай шығындар мемлекеттік трансферттер төлеуіне кіргізілмейді. Жалпы ішкі өнімді дараматтар бойынша есептау. Жалпы ішкі өнімді дараматтар бойынша анықтауда ақырғы өнімді жетістіру процесінде резидент өндіріс принциптерінде қосылған құнның есебінен төленген дәстүрге дарамат қосылып шығады. Жалпы ішкі өнімді дараматтар көрінісін анықтауда экономикалық теорияда дараматтардың төмендегі компоненттерге бөлу нәзірде тұрады. Бірінші, амортизация. Екінші, тудан бөлу салым. Üçüncü, jarlanma жұмыстарының іс ақылары. Dördüncü, ijara hakkı төлемі һәм рента көрінісіндегі дараматтар. Һәм бесінші, капитал үшін алынған процент дараматтар. Капитал үшін алынған процент дараматтар. Ama altıncı, mülkteki kilit deramatlar. Mülkteki kilit deramatlar. Evet. Korporasyonun faydası bu gezinin tümündekileri olur. Korporasyonun faydası tümünde. Evet. Böylece korporasyon faydasını törüyorum. Sağlıklar. İkinci aksinin ortasında bölüştürülün. Dividendler. Üçüncü, korporasyonun bölüştürülmeyen faydası. Milli hesaplama sistemasına muvaffak, milli ekonomikadan oradan analiz isteği üçün жалпы ішкі өнімде жалпы ішкі өнім көрсеткіштерінен басқа да жерінен бір қатар көрсеткіштер пайдаланылады. Ондай көрсеткіштер қатарынан жалпы milli дарамат көрсеткіші де кіреді. Бұл көрсеткіш milli hesaplama sistemasының алдыңғы көрінісінде hesaplanған жалпы milli дарамат көрсеткішімен бірдей. Жалпы milli дарамат memleketin rezidentleri devletin memleketin sırtında öndürüske katlaşığı hem bölükten alınған başlangıç daramatların жиынтысы болып hesaplanады. Ekonomikada çözüm verilen enflasyon prosesleri, жалпы ішкі өнімді hesapláuda қиынластырады.
Bu ko'rsatkichning dinamikasi bir vaqtning o'zida jistirib aqilgan bo'limlarning miqdori ham baho darajalarini o'zgarib saralandi. Bu sonu bildiradi. Жалпы ishqo'ning darajasi bir vaqtning o'zida jistirib aqilgan bo'limlarning fizikalik ko'lami ham bahoning darajaning o'zgaruvi ta'sir ko'rsatadi. Ekonomikada turakli inflyatsiya prosesi makroekonomik o'sishga solishtirmali baholarda hisoblovda zarur etildi. Sebebi inflyatsiya ekonomikaning real sharoitini o'zgartirib ko'rsatadi. Ekonomikалық analiz işlemi başkalarının anlıyor hem de başka kararların tablolarını kıymetlendirir. Bu vazifenin ortalığı için hareketteki bakaların hesaplanmanın hemen ko'rsatkichlarimiz al salıştırmalı bazis bakalarında hesaplanan real ko'rsatkichlarni faydalanma tiyis bo'ladi. Ko'p qatlamali o'zgacha turda milliy ekonomikada juda ko'p sonli o'lim xizmatlarni yuritish sebebi ularning barini birdek solishtirmali bahoda hisoblov qiyin. Sol sebepli жалпы ishqo'ning quramida ulkan ulushga eng ahamiyatli bo'lim xizmatlarning bahosini o'zgartirish koeffitsiyenti hisoblab chiqib olingan natija butkul milliy ekonomika uchun qo'llaniladi. Baholar indeksi yamaslik inflyatsiya darajasini hisoblov uchun tutun baholar indeksi uchinchi sanoat o'ndirishning baholar indeksini hisoblanuvi tiyis hisoblanadi. Tutunuv baholarning indeksini baholash shartlari. Tutunuv sebebi bazis uchun aniqlanadi ham har bir necha yil davomida o'zgarmaydi. Tutunuv sebebini tek tutunuv xarakterli o'yinlar ham qiymatga kiradi. Tutunuv sebebini kirgizilgan o'yin xizmatlarning miqdori tutunuv sig'ilarining ulkan bo'limi turavi mumkin. Bazı kardinası list var, bazı kardinası. Жалпы ishqo'ningda defilyator indeksi bo'yicha sonata mumkinlik bu ko'rsatkich manisi bo'yicha tutunuv baholar indeksining ko'rsatkichlari tutunuv baholar indeksi tek tutunuv seviyetle kirgizilgan sheklengan standart o'lim xizmatlarning baholarining o'zgarishini hisoblanadi. Жалпы ishqi o'yinlar defilyator indeksi ekonomikada жеткізілген барлық өнімдер қызметтер sonuçta investitsiya o'yinlar eksportsiyaning o'yin ham xizmatlar hamda bozorga kam bo'lmagan xizmatlar qamrab oladi. Sonday-ақ tutunuv baholarining indeksi import istenadigan tovarlarda qamrab oladi. Жалпы ishqi o'yinlar defilyator indeksi hisoblanadi tek milliy ekonomika rezidentler tarafından yetiştirilen tovarlar hisoblanadi. Tutunuv baholar indeksi ko'rsatkichning kelishiligi sonuna kadar tutunuv sebebinin kuramı o'zgarmas bo'lganligi uchun xalqning tutunuvdagi o'lim ham xizmatlarning ulushini o'zgarganligi sonday-ақ o'lim xizmatlarning yuz bergan o'zgarishlarni hisobga olishga imkon bermaydi. Sol sebepli bu indeks baholar darajasi biroz asirib ko'rsatiladi. Milliy ekonomika rivojlanish proseslarida har xil makroekonomik ko'rsatkichlar o'rtasida belgili proporsiya yamasa tenglikni ta'minlovchi. Proporsiya atamasi texnik tenglikda bildirilmaydi. Bir tutunlikka solishtirganda 10 bo'laklarning qatnasi yamasi o'sha bo'laklar o'rtasida qatnashda bildiriladi. Ekonomik tengsallikning bo'luvi uchun ayrim ko'rsatkichlar teng bo'luvi talab etiladi.
Her yıl makroekonomik ko'rsatkichi, yamasa ko'rsatkichi to'par o'rtasida uchrashadimi, yamasa uchrashuvi mumkin bo'lgan ekonomikалық nizomsiz hisoblangan o'zaro tenglikka makroekonomikалық prosess deb ataladi. Şeyde neydi toplantımız. Mesela bergen içinde başta birinci mikroekonomik yapıyoruz. Mikroekonomik. Hemen kalanında. Mikroekonomide mesela tarafım düşünüş. Diğer itibariyle bunlardan tarafım düşünüş. Neyse ki zamanında elastiklerin kendisine tutuldu. Tarafım düşünüş. Mikro. Birinci ekonomik kategoride başta bir. İkinci makroekonomik. Makroekonomik. Makroekonomik deganinde ekonomik bo'lishi, to'lov balansi, pul kredit siyosati, inflyatsiya, жұмыссыздық, тәмсіздік. Ondan keyin ihtiyaç mesela şimdi men mesela olma mikrodan sevdiğim bu nesinde mikro adlı mikro makro adlı sevdiğimde bu mağazadan sorular da var. Şey marketing koçu analizin bu mağazadan sorular. Solution şey ayakta mikro makro onunla inovasyon ekonomi. İnovasyon ekonomi. Şoba nasıl bu hareketin onunla institusyonel ekonomik. Institucional economic. Var mı? Bir institucional economic.